Kurumirira ritana ria ngwataniro ya NASA kuri kaunti ciothe 47 ria guthondeka bunge cia muingi. Riu Mutongoria wa aingi bunge-ini Aden Duale niandikiire mutafariri wa kigina kia muingi Agnes Odhiambo akimuria athuthurie uria mbeca iria iheagwo kaunti irahuthirwo. Duale augite ni makinyirwo ni riboti ati kwaya gukorwo kigina kiu kirahuthirwo ari gutabania mihango ya guthondeka bunge cia muingi, undu uria ni mugaru na gatiba. Hari marua maria Duale andikire Odhiambo augite ikinya riri ria gwitia o kaunti ciringi milioni 50 ni mugaru na watho wa kuramata kigina kia muingi kia mwaka wa 2012, ona ningi ni mugaru na gatiba ya bururi tondu ndiheanite riandikithia ria bunge cia muingi. Ningi ni athiete na mbere na guthathaura hinya uria mutafariri wa kigina gia thirikari ahetwo ni gatiba maundu-ini megie kuramata kigina kiria kiheagwo thirikari cia kaunti. Kuringana na gicunji kia 228 gia gatiba, mutafariri wa kigina kia muingi ni wohetwo hinya wa gwitikira kana kurega kigina kiria gititio ni thirikari ya kaunti o undu umwe na thirikari nene. Oho gicunji kia 108 kigie uramati wa kigina kia muingi kiugite mutafariri wa kigina kia muingi agirirwo kuhe kaunti kigina kiria maretia kirumira mwerekero uria ohetwo ni ministry ya kigina thiini wa kaunti iria irabatara kigina kiu. Ningi Duale ni athiete na mbere na kuuga mihango yothe ya kiama ibataire ni kurugamirwo ni kiama o kio kiene na agateterithia ngwataniro ya NASA ndiri iratariria uria yahuthirire kigina kiria yamukirire kuma kuri muingi kugerera harambe na wamukiri wa mbeca kugerera thimu. Ningi thiini wa marua maya maria andikire minister wa kigina Henry Rotich na muthurumi wa mathabu ma thirikari Edward, Duale ni ahoete umiriru ati thirikari cia kaunti iheagwo mbeca kuringana na mahuthiro macio. Handu-ini ha Kameme TV, njitaka Mwangi.